hai mina zeklum I awang riame namai pekeu zing kaizes ruk tingkum changna jang kaizem dai ntakmai higi gederin sa paulia gai radle North East State Assam Dimahaso District gedu chunatinge lumgak sangbjegene Government of Assam School gu Inspector Office ta kilamgine North Kachar Hill Autonomous Council Dimahaso District gedu Government gu School le siki tedrabihi teu helei gai zelale LP School tedrabihi tingchua nchet set gine tingna nchet kreuzik na piria ME School tedrabihi tingchua nchet set gine tingna nchet kedya kachangbe za high benai higher than senior secondary school tedrabihi tingchua nchet set gine tingna nchet ket piria le zekachule Zai Kerala State ge tatiba hanai kom kapekeu zis kui gene chuzang kaisa ka chumlungge tingrui blam gene mina hangkreuzi ketme chai changdi de lei zaka chulei India ramge ting ira sera presenting katingge me India Meteorological Department IMD menen zanai pekeu zik kaisa mingeu khamai ge du Kerala State districts na ge tingra hangge tingrui blam gene rang to gai ka kadai de lei Zai Manipur Bisnupur District Kumbi Klogam Penung Peting Kumrek Srokone Mpui mi Tidze Pangze Pepe Pui Mako Perege Tak Siabe Tegoi Bizigene Nkimgu Nam Ke Spy Mebo Government Ne Spy Hangelu Tegai Magze Bente Toni Me Revolutionary People Front RPF Mepone Kakdui Bepepi Hekumbia Pi Pechang Changedu Acheuta Rahangge Gimine Kapele Zekachudle Zai PLA Mebone Saze Chimpenung Banai Pui Mize Panui Kibo Kole Zesale Zai Penung Zeting Kominge Poklogene Bamtara Hange Kli Toni Zakacharang Kang Lak Minge Ncheuke Zig Chumlunge Nzora Hangedu Kamke Gaile Zekachule Ncheuke Zig Chumlunge Charangkang Lak Minge Nzo Malay Designer Kasabe Popere Kaisira Hangedu Kamke Gaile Zesale Zane North East State Nagaland Dimapur ge nzikum gena te dagai dige nai koma lum gsangdi dlei zekachule Nagaland Dimapur ge namail ge lumbe temperature degree hang changba himreusna za himreuze disadia hang changdlei zekachudlei anui hai mena chi rahangge kannangbe lumbe gena zemena mige siara brunna maglei kagena mipum hangedu siara be changlei pose zigena rangaibe minse bam ibige kazui ge bamra hadui sangke je sakra zai machi hadui petkang ki be chirmeze teunki rali zakachudlei zai lumze gena Nagaland Dimapur hachai ki ge minse bam hangang gaze ma zo mrame reugu sangze bamlei lumlei be je ptuite je Nagaland Dimapur ge kbabe electric du wang chuma sanglei zakachulei Zane Nagaland Dimapur Kevizau Colony Land Kreuzik Nagadu Znaga Pekeu Zinkai Zemingeu Kamai Tingchuan Chat Kreuzik Ket Pi Zai Kreuzik Nalunge Hami Topet Ze Zemina Meba Mehki Kana Rutoni Zai Inki Menek Teugusak Kaibiki Rice Hotel Tebedu Rutun Delay Zakachulei Zai Chige Kaklebe Pet Begine Zemina Meperege Knambang Galei Zakachulei Zane North East State Assam Dimahaso District 6 Sidil Area ge Panchayati Raj Kaiblam ge ngize Public Rally te gulei zekachudlei chonai pekeu jing kaisesna hamamai mai bangge tingcho nchat kreuze ket hige let kairame 6 Sidil Protection Committee Zai 6 Sidil Protection Committee SSPC me bonus saza prambadei zai pazat meze hungmleina aipo Public Rally bamge wangai lo zekachudlei Zai West Bengal State gen Mike Pekeu Zing Kaizes Rung Takmai Higige Cyclone Remal Natri Wang Rapzigene Kolkata Airport Nelimbe de Sobamge Nelimbe Limkan Ribe Zaite Tate Bramley Neze Namain Takmai Ting Chuan Zet Kreuze Kanagene Nchonai Mamai Ting Chuan Zes Kuiria Kachangbe Namze Kamton Dulei Zekachulei Zai Gujarat State Raskot City TRP Gaming Zone gen znai pekeu zing kai zemingeu kamai higi ge hmi topet begene mina hang kai met chai dilei zakachulei Zai Northern Papua New Guinea ge dege mei ze de selo begene mina hai chumram ze de tauze nri pet beta rescue team ne tewlei zakachulei zai zemna me bambe ki changke ze haiket pereidu teunsian lei zakachulei mei ze de selo begene
Zain zanai pekeu zing kai zemingeu kam mai ge Indiram state banai Union Territories ka cham deset ringeu ze deset parliamentary constituency ge pasruk be face Lok Sabha election bam ge vote kai bihi loi ga bira ka chang be ge vote kai tati beza 59.6% renale ze ka chuli chepo ro ge West Bengal ge na vote ze kai inkilang le 78.19% chepo change Jharkhand ge 62.74% Odisha ge 60.7% Haryana ge 58.37% Delhi ge 54.48% Uttar Pradesh ge 54.3% Zai Bihar ge 53.30% Zai Jammu and Kashmir ge 52.28% le zakachuli Zain zanai pasruk be face Lok Sabha election bam gen tarahang ge zoped me candidate me pnuida ge kacharang kang krol kreu gene kreuze mingeuria bam me 2% la muile ja chele Zai 15 gene 25 crore share bam me 2.2% la leja che 25 gene 50 crore share bam me 2.42% la leja che 50 gene 100 crore share bam me 1.3% la muile ja ka che dele Zai candidates me pnuida ge kacharang kang krol high pere bam me mina hangsruk runale ja ka che dele Zai che po roge zanai pasruk be face Lok Sabha election bam be ge candidate klak ilang bza BJP gene Navin Jindal le ja ka chule Zai Navin Jindal da ge kacharang kang bam be 1.241.5 crore la le ja ka che dele Zaine Odisha state gen zanai pasruk be face Lok Sabha election bam ge Kurda gene BJP MLA bzi Prasanta Jagadev ne vote kaibe electronic voting machine EVM tensian ni bzi gene police mena nimni le jakachule Zana Israel spy menen zanai ka pekeu zing kai zemingeu kam mai ge Syria de ge drone strike te bigene Hezbollah spy mina hangna chai di zai mi hang samme ka hazam le zakachule za Israel spy mena Syria de ge drone banai missile kana kap kai dele zakachule Hezbollah spy magu gari banai truck ramege Zaituna tingge Google Maps zedu numte rohangge nga dibe Hyderabad gene te beite robepe Kerala Kuru Pantara gachebe bamge bugu gari teiluze Google Maps gene piluze te beite road ge mpui makbe hazaige bugu gari kre gaini le zakachedle Google Maps ne pchuka chawla babam te dige mpui makbe hazaige bugu ke gari ke gaidi dle zakachedle I gena na mic pekeu zing kaije sruk ting kum chama jang kaije madai takmai hegi ke de in sa po bazar loi gai dele pe gai zain king gai ni mele ni je to dele